Kajeno ke Moqebelo wa la 16 Pherekgong lemong sa 2021. Ke nako ya mahodimo a butsweng. Sehloho ke dipalo tsa Kreste ka ho wena. Takatso karolo ya pele. Molaetsa wa rona o tswa epistolong ya pele ya Johanne kgaolo ya 2 temana ya 15 ho isa 17. Temana ya boikgopotso. Serateng lefatshe le ha e le tse lefatsheng, ekare ha motho a rata lefatshe, lerato la ntate ha le yo ho yena. Lengolo la pele la Johanne kgaolo ya 2 temana ya 15 isa 17. Molaetsa. Mokgwa wa bohlano palong tsa rona tsa kganyetso ho lethathamo la dipalo tsa Kreste ka ho wena ke T, mme e emetse takatso. Bakeng sa kajeno le ha ho le jwalo, re tla tsepama hodima takatso ya mahlo. Palo ya rona ya Bibele ya kajeno e re lefatshe le tsohle tse ho lona di tla feta. Ha o ena le tabatabelo e matla ya thepa, Kreste a keke a dula le ho sebetsa ka matla ka ho wena. Batho ba bangata ba tla hlolwa ke lehodimo ka baka la ho rata lefatshe lena. Batho ba bang ba kgaoletsa ka ha le bona ba batla ho reka koloi tse ntjha jwalo ka bomphato wa bona. Re leboha Modimo ka dikoloi, empa koloi e ka ba lekese le tsamayang ha o e fumane ka mekgwa e mebe. E sale ke ntse ke rerela motswalle ho tloha lemong tsa bo 1980, ka fumana monyetla wa ho bua le yena ka Kreste hape ka 2014. Ya re hang ha re qala, a re e tshware moo moruti, ha o hloke ho kgathatseha. Ha o ntso bua le nna lemo tse ka bang 30 tse fetileng, ke ne ke sa mamele ka baka la takatso tsa ka, empa jwale ke di bone tsohle mme ke lefela. A boela a eketsa, neng le neng ha ke ne ke batla ho nwa jwala kapa ho etsa dintho tse nnatefelang, o ne o ye o re ha e a dumellwa. Hona jwale le ha motho a ka mpha 100 dimilione ya didolara, e keke ya ba le boleng ho nna. Ke se ke loketse ho fana ka bophelo ba ka ho Kreste, e le hore bophelo ba ka bo be le boleng ba sebele. Ka se ke ka hlola ke hloka ho rera hape le ho hapela Kreste moya woo. Ha o dula o lakatsa ntho tse tshwarehang tsa lefatshe lena, ho se ho kae o tla fumana hore ha di hloke o be o ikgathatse. Ntho e le nngwe fela eo o ka bang le yona ke thabo ya ho tseba hore o sebeletsa Morena. Taba fela ya hore o moKreste le ha ho le jwalo, ha e bolele hore o keke wa natefelwa ke bophelo. Ho ena le hoo, ho bolela hore o tla natefelwa ke bophelo ka botlalo. O lokela fela ho beha tsamaya pele. Epistolo ya 3 ya Johanne temana ya 2 e re, moratuwa, ke rata ho ba o atlehe nthong tsohle, mme o iketle mmeleng wa hao, jwalo ka ha moya wa hao o atlehile. Modimo o batla o atlehe, empa ho tlameha ho ba jwalo ka ha moya wa hao o atleha. Katleho e tla o qosa moya wa hao, e tla o timetsa. Ho ya ka Mateu kgaolo ya 16 temana 26. O tlameha pele o batle mmuso wa Modimo le ho phela bophelo bo lokileng, mme o keke wa hloka letho le molemo. Ho ya ka lengolo la Mateu kgaolo ya 6 temana 33. Sena ke seo e saleng ke ba le sona le Kreste. Ke kgothaletse ho mo kgahlisa letsatsi le leng le le leng, mme o mpha tlhoko tsohle tsa ka. Ke tlosa tsohle tse mo hanelang ho dula le ho sebetsa ka ho nna, mme o tlosa tsohle tse tshitisang ho ka fihlela katleho e ka hohle hohle. Kgotso.